Jo ban lingwa seme ban racha ke kwi kwarni Dr. Yang Machar te ke ler mijidin magoro de yan link kwi de kan rwani ti gol kokin ana ken yam jo ban raitin gwa seme ban racha ke do badana yan ke Dr. Yang Machar kan ne tin kokin te ke kuma spilayo ban rajba no kenetin kontin charo de yan larno de kan Dr. Yang Machar de kan defend la lawyer te we monitor den bana roacha ka do badan en wo ngwane je ka je no bu koracha ka kwi selb ke mi yadit ka tin kontin nyode re wicha ka so Sudan do badan ande so Sudan daro nyam ka je bu kon ka tieba amene u ngum to ke ngum beto ka gwadan tan nyam re wicha ka so Sudan whether so Sudan ba dakke ba ta kamal mi bi jaintin bante dialati bana kiling bana rojba kata danen cha jang ci kana lat ke je kata danen cha ring ma cha cha de goy gajen wo jene sha na de sha kanak rewi ka nasir bante dial bana ka doñ ka jen laramene mi jiram jidit gwa samane gore jen wo jende channel de je support ko der wande ti de kan chamala shubkeji de notification bell de je twain ko mi cha tegaler mi jidit mi shibare de mal je tukon kalare te very important gor liang an wala chanka waldio kapai bangwan ron kina dangara wi de jan dangara wi de cha kon al posie yene dialo konti liang ka rwani gwasme kan to bana link te kenying te ka do badande na nyam gaje do badande malde ben gaje re duaran konel kon shalan war emene re wi ka so Sudan emene do tin ko ken tin kontin luko kon kitin yer ka Nuer teramak loko de malder tin ne dial gor kano de kan chenga gwa ki de ketek no o te kan ne di sharen lat leden wo bikan kulerang ki bikan mugwa kula jekka kwerim ne tin kona na kanka bana ne bana jelinkel ne biya kamal anda mandu ni shan kon nyamala yanan rainan gwasama bana job me bana jelinga gwa ka dob anda en je to gaja Kenya man gorono de yana ngai gwasama ani palarun pin kaliang tichitine ko these are very important biya kalinga gwa ko dobra ni ngelinga ja reng ma chargen kana yen karwade reite jen gwadran teten jen cha yen kanore ko ken re wicha ka juba Kenya bana rachu ko reng ma chargen Nuer dobra ni yan ka je kanaten kon lat kordian bana ka ngai kel Dr. Machar jen ngai konu ne ka gwati dane cha yen ka pad bakelen tama alo te pad bakere ti jen me jen pa bakelen jen mu kuyela nena tama kam ka jarar ke kukire jako ba tekenete mo deje defend ngai kon diala ngude kanane watch ko chikon ngajo no charge of course charge suspend already chela ngude la first by president ngai kon malude hen o misalar no ngak charge wo ke charge suspend ngude mo de kon dial te ngai ten amulot ke suspension o jin mi charge wo gwa ko amadana titen kan kono niam net ngwalat ke especially nathaniel yete ko jomo chalat ajani mi kirm yadit dere Dr. Machar dere je suspend ki dere jo wicha ka kuma shit ka do branan che latkaje ajani point e kirba dere suspend ba ki dere wo ko ka constitution ki ka 2018 peace agreement dane cha agree ke me cha yapin ajani rei roje dan e chalat wa tele kirm yadi tele jalwan ko dere ramimo mila kwar ke ramimo muteka bon ke te ka pada den te de longa mu wode ja ka first by president wa tele je chongono mone che jomo che jalat ajana mi che Ramadan ente kukan agreement ta inkel and then ka che je wuj nyu de jen wo point ba daro do wuj ba ajana man chala de kir ajana che chong suspension mo ajana che me de lat kin mi yadit so ken yam no mo gor jano de yana ngach gwasa me chala do ne Dr. Machar jen charge larno ramimo mi de defend ka jawlin kono mo gwasme yeteke lawyer ki ne de kontila lok la kan ka luk tishop ko koru de barrow ne de koru de with the barrow to defend lawyer siga ben yam ko de can Dr. Machar de can defend according to the credible source ki do brana chalat keja wache tek bontu ngwana long wi mon ti chare realika ano de kan riek Machar
de kana defend ka do badan en chaje chaka keje akum kirmi yadit kan bonda to ka bon to be na to goal tandien wa kane di to ko long ke lawyer to dit to wimon bana ne tin kontin chalat gwasan bana kalat ko de ko ngaje no ka ngane kane to tin cha kwan ko de ke Dr. Machar kene team de ke bonde de kene defend anona ka jo chalat gwasame wa ken defense team kene to kon chare real kete la lawyer to kor de barrow to be wi mon to goal chalat do wejanyam United Kingdom ala UK UK watch a native for the sick barrister and lawyer from UK chika benyal ko de ken Dr. Machar de ken defend no ne ti jen ngwani de bakel de goro de ken Dr. Machar de ken defend ke de ga chonkel ke je ne de ti ken de ji tok kongot ne de jen ngwani de bakel ke United Kingdom ne te kokien ke ne ti jen dang ro ngwan te kokien ti charo jech ka Norway the la defense lawyer ken dial chikala den go de ken Dr. Machar de ken defend ken ke international human rights organization tilla rammo la kan chon la kana defend mi chaje gano jin lat ke jeje ke shang jeje la kan benyal bana ro ke charges ne walle katin kone alat ke Dr. Machar dodian United States of America tiken gane dang bangwan to volunteer defense lawyer tilla je USA no wa kan already tigare which ka jubantama ne dang bangwan to ka USA kan bi ke Dr. Machar bi kan defend ka Germany nangwandian Germany government itself chicken ne ite chup welkel dikan realeka lawyer dang welkel ati lad rodian ba an wode kan Dr. Machar de kan defend bone siga rodian jejba awana meni kan de kontin ka Berlin no ka ji human right ba kan gor kan fair trial ko de kan lat ka kwi Dr. Machar ko charing Machar chaja de gwain ka duom choro lot ne dang welkel ka German kai Africa ne di chup ko well especially Tanzania, Rwanda, Kenya, Ethiopia ke Somalia ne dang wel charo den je tetika Tanzania tetika Rwanda ka Kenya ke Ethiopia ke Somalia charo je no biken Dr. Machar biken depend ke big participate no akan big bere which ka yoken no biken mandal road biken which ke de kan charo de kan to but they will be in South Sudan to defend Dr. Machar ka jawrana chalat ke je ne dang wan ke South Sudanese lawyer ne dang wan ke South Sudanese lawyer ne tatoni ke ne chala don ken bikereng Machar biken defend lawyer ke ne to kon la jingone ke ne to content dong gujo dong direct Machar te ka chong ti lado de ka chong ke Dr. Machar kel ne dang wan South Sudanese lawyer chika team ba chika na join akane de ken Dr. Machar de ken defend gwaza me ka West Africa chane dangro chakajek la sell sponsor lawyer from Ghana ka Nigeria wa shi benbo no bika ka Pan African support ne dangro ti ram kel di ran Ghana ram di ran Nigeria kana bika Dr. Machar ba de kana defend ka Sudan tram kel karwade mila defend lawyer choro je ka Sudan ajane be Dr. Machar ba be jono no daraja defend ne de channel link ti ne de core with the barrow kendial charo den jech ko bi ken chonkel ke Dr. Machar ko gu ken o Riek Machar innocent man chalat kir wa chi chong ko kujemo jaden realika ko bi ka chong ke Dr. Machar ne de core with the barrow ti kaneten kon tin goro de Riek Machar de jeluk ke fair trial no ka joran chala alana me one of the largest international defense coalition ever wimon ka kui political leader ka Africa ne de chit kediti to kor de baro ka ne shunkel ke Dr. Machar man bi angai gwase me he is not just a national issue, okay?
che dung win mon karwada na meni awo bne dial bukan tok bukan ngaj no so Sudan lada tok so Sudan gora mal so Sudan teka ka chonko de karami momila political partner deje kenga je ka dob dana chagu ke je kwarkin kene kon loka so menen yen magwasa me adoko baron kene dangro male dana cha tok baje jako beteten chab jako be so Sudan ba wore let nyok che kataye dana chilia che tok je jenta dana guyena me they are trying to serve South Sudan gor kano South Sudan che de nyolo kor jenta dana guyena me lat ko gwata men ne dialen konen charen jech kan jingone to kori the barrow to lie lawyer defend lawyer kan dial ngai kam dan le rodre yu ke South Sudan per amade na me deja kan abaken a chamana to ke jangat ngai kam dan le rodre che kon dial ngach ano riek machar cha jisnen cha kama ano tika tok malat ke jen wona ne riek machar cha na che ke luch riek machar a terrorist organization che ka fan all this are baseless they are lied misinformation ka international community jen do badana tan wan tekeja a chana min gujba ka gwase dan mechi kormeche tok rai wucha ka sa Sudan ke 2013 dio je chana medan chod la chikona ngach gwase me sha Nuer me sha kanakten do be sha Nuer na kaja sha Nuer sha kanak in good numbers ke 2013 sha ne tungwan to shof ke 25,000 sha yeken sha kabat angum sha lel ene take a ngot ke justice mi sha laslet ne larno ne titi ano cha tok cha je ko pailales cha je laslet lo de ramadana chirek chelat de je ko nyot der dana chalat te mi chalat e kirme yadit ke mi chalat ke mi yadit ke jan gwase dan de je tel mi chalat a chan menen ba kirme yadit mi ram nyon jen go jireng machar che der che jalat kirgamen ko kene claim bane ngaje gwano nena mike bereng machar ka kwidur ka michalat dio je che dejen dung 2025 to continent bereng machar mi ram chi dur la tok dio je deje tok ke 2015 2016 edan ke 2016 meche kor meche tok mi wudu chalka me kirim yadi daram kel mel nyone la togo no bereng machar beje held responsible e ka dwer mi chalat ki chaga jakan o jan cha dwer cha jalat dio je ka 2016 che reng machar che yenene che yen re wike juba melu don jen o temal melu don jen o reng machar e gwan duire ke ram che dwer che lam no gore jan daram der je yen ka criminal case miring machar rami momete ka dwer dio je ke jen 2016 edan meche kor meche tok dere reng machar dere je chokep dere je chuyen and then de chunga jenu chikir mi yadit teramichu mi jek jalat ban ngai kone en wone na me dana che toke 2016 and wo kir it was kir doing ngai kondiala chireng machar akir la damo reng machar re which ka juba mewe ke 2015 to 2016 jan jele ke din dangde this is the first question modera and ero tike jan jele ke din dangde ko me jele ke din to wanden de ko larno reng machar jaram dana tokor reng machar cha chol ke juba ke 2015 jin nok mal cho jin nok chore wi ke juba din te jele je e din te kidur ku dangde korode 1300 troop kene totone kene te jel ke jaker cook include amenity in kontilla tilla bodyguard ne ketin jala kel gaja
kene diala to kene ti kidu ku dang jok ka kir ma yadi ko le te de ni shop ko de re wiki juba alon kon nyinga chaka kwen riek machar me na jogono rebe de da shalok riek machar chowa ke 2016 ka presidential palace you kona ne me chito ne de kwanak by the way Canadian consular dina spele ayo Diudien kanware kene te konte terar tokal chukir shodor chujetop mi mache riek machar che cha kan o jani jaram dan le der but no riek machar chete ga position ko dar je togon weni dan riek machar gang na rode ko jen wuji che benten o style ke je fonde ko tele je power am tike de ni kidu kudang jog dar ngulen chukor ma chuto chukon en 100 of people tiga liu ka jen 2016 tela dina kirma yadi chelar do chering machar che gang gwade dan chuko tokten ngwene che yene dakring machar ka deje chu nanga criminal court miring machar mi sambor mi chidwer shelat deje chu yen deje chu luk ko ngak jeno che kor che lele che jo togre ki juba but chering machar chela do che palwe pele je wedi now compared to that 100 of people wonyam the last soldiers chik liu gwade dan ke 2016 mlat ko ramame ba to press charges to somebody mi chidwer shelat din la mandan chela la jangeti ko re dan chi tok dere ma cha dere je chu yen dere je chu held responsible ka tai dan chi ko che to je 2016 but can where were the justice that day tok tini ne te konte de re ma cha de je yen tigene ke 2016 and mu bo kona ka 2025 me mu kon tene tama enobi kir ma yadit bereng machar baja biyen ka der mu togre wi ka nasir ka point de kan de ne ka kir ma yadit kan de kon tin kula gwach kan tin kon tin la hali wach la Nuer wai ami tele ka muktab chicken kap ka yo kan ka men train ma lalar kan ucha de ni cha ka nge ken kanei ti mo chung ne kan ka kwi wun mitereng mu chiben be wuj bukana gang chikenei ti mo de laro ken ke de ne en keze me mishalat ka dakring ma chare mo kon rai ka kwi den tama charing ma cha jawlat ku jaramadan en ku ka sponsored wa jaramadan mo kamet jaramadan mo ka de jaramadan en jokano nyenya ke ku mu kirmi yadit waring ma char tin rewi ke juba gwal mo ye civilian cheka da kene dinya claim dung kirm yadi denene kir jene ko jinreng machara jirame mo mecha backup Nuer wai army ke 2013 so ko kujamo ajin ajila responsible kaliachi dinchi liuja ka Nasser by the way dung Nasser ne to malat kenno a massacre. It wasn't a massacre. It was a fight between the civilian and the forces. Nyin deni kana hale. De laro cha deni cha ka tiam. Ka deni tiken ka way out ko gwa dan tikende ka wa. Kitanin chiki jen botel ne ring wanti dong chalar of course liam che to lela to ko mine chiang ma cha de yot ko la to ko. But char kana deni wana mane ka civilian ko lela ne di shop ko de. Because they massacred civilian yelarne alamichale massacre mich na tikanak ka pingdit okay ba cholo no ne ti ke vulnerable tela kamede ko rian baka je de ko de kan ter ka je tireme ku kirmi yadi ko la bo renal ne ti lan wore ka na sa tela ka nasar ulang wona ka lungu chuk wona ka fangak tela ka miti jite de kan yin ke kuma ka je la be ka war bana baka bunda ka jan chale massacre jinti ka luang ne to tele ka luang ne de nyinya kan kirmi yadi na kan civilian che nang na army duma na kan de ne de laro no ne te na me dan ke din de laro yes a kor ta ga dimension but simple thing Mudelar Kir was targeting innocent civilian Riek Nasser mane kun yal ngaje jemelet kirmi yadi da kore to kam Nuer army kan SSPDF nyinya kan so ke de ni kana hali
mi sha hali sha ka joje ne right now dong de laro wodi shi hali chicken mi bum chicken lat ban me cha ne ka cha ka joj ka duwa mu logo jen kil mi yadit jawlar no cha ne ka cha national army cha kan den cha ko pin karyang machar Nuer Riek Machar become a person of interest that they have to blame the queen wearing konte chi nying ka dini SSPD avre which ka Nasser so mi chit kana me tel ram ngada tel ram chunga je ko kirmelade jen ko target ne Nuer shio jen arami mo munong na Nuer nenaje ne diala konin cha yena kirmi yadit kan Nuer kan dial ne tin kontin nan ka gwalo gan gwala murai kon tama kan Nuer tele jormu de ten Nuer ka rodin kan ngada je Nuer ti te ka bona den ke parliament yen a party SPLIO ko la target ne leader tin konin de rach ka queen Nuer ajan menen yena mo ni ke February fight dok abena ka tameme tele Nuer politician miteka kum kirmi yadit mi yadit chairman condemn ka bombardment men je carried out ka Nasser ka Wulang and other places laraja aquarian ka kwan Nuer kontikel ka kirmi yadit mi ci jodo barara be kirbe jom la demo jeka ka civilian Nuer civilian taram ci barar ka wal kon Nuer kon ka munte kon ne de kel ka kirmi yadit de larno ci kan lian Nuer nok lian Nuer it benefit them ko ka benefit ko ajana gor ke kir jan Nuer ka toko rami mo la voice kan Nuer cha gor ke mi yadit so take jom chalat gwasame wajin mo gor jan wo bi ne to bi kan nakki bi kayar ke bi ga mo kerek awa ko ne target no kwarken ko ne target ne lwangden ka bomden ko ne target ni jawden dan en dongri ko kula lwak ko mi tegring mu citok gwada dana ku kan jawden le linkedin go ka ngane ne de kon la kula roi ka kwidien la kon ajunu yeno kon je target and this is what kid is doing ne de content loken wala kan Nuer kan dial ne de nen yen gatine kan e dang de korodian da Riek Machar potkang doblam. There are mass number of people to take a blue house right now. The laji SPLIO ka Nuer simple ne te kone ya yen murai kone kan Nuer kan dial Nuer shi kon ling milin kone lat ka wi mon de kon ngaje no ngutu kono yen Dr. Machar right now she is simple as many people thought it would. Then mko 107 defense lawyer ko ka attract ja Riek Machar am very simple de chular kira ay kwadum dun handle ka parliament dun de chu handle ka court de chu handle ka court and it in corner dal ka kim yadit. And the worst part is this netin cha kwan tin kulela justice ke judges tin content let Minister of Justice rai wika so Sudan rudien dial ke shema na kirmi yadit ke shema na kier leri ha anga mishimo te kel ke kirmi yadit ka kane titin ke shema na ken bol mel shegde le de Minister of Justice point bol mel point ramna na kwerga point de ayen law ka kirmi yadit ngot shade ngaji no ne me chala kuma family chala kuma jidwar ken shade ngaji no me lede a systematic way ko ban ware bakanak already nakaka ko ele use generated connection tilan warin kel gaje then biya chor ko do bada and then wade ko nyam gaje lat ke me kirmi yadit chebe jangne South Sudan ko bagwa kacha jangan Nuer ko bi ke chuch and will South Sudan ba beleni chuch war di alten ke time la le shi entama shi gwa the dan and samri mene ko ken but la lar kano sinat you know she can
pitpin la wona ko nyam la ngwan ka rien gar ba mu gi jen wo jin tilere to gi jen wo run like between forever tele position mirina tin forever la jen temporary gwada dana tin ga jen gwada moden after that then burar in button. But if you think that cause take a much power kwaji God 24/7 gangaji, but there are other press issues to bitwo ka gwasan be ko economic che stable mu gujen wo ne riti naga kashir medane naga Nuer ji Equatoria were silent, were quiet 2013 when the incident happened. Teraman leb jode de nan bo man ji Equatoria kut kan Nuer kan kon yar ka and all that, but in fact ne de yar ka ngani ka jang. But ji Equatoria ko te kana pan kor kim yadit men me sha wani ga chaje kwanyala vice president no first vice president ka what Dr. Machar 2013 you can go in your dong they are being promoted and that kwa recognize ka this was a way me kukir ko jele use coordinating con tin lan Nuer beka use be doro dien mshikaji Equatoria be jetti karode ko baje kule support gwasa danan chirike talk and we have seen that major talk Nuer chiga kairar chwaji Equatoria tong wan chwaka kave jang chwaka nan ko rugi nyen Nuer, and we all have seen that chwaka use kwa use ka kwinga ke kwi wut ka mechal ka waniga mishirka na mo chikondi alene kan ko runa dang de ko la chirmi start from 2013 bene ka jen 2025 men tam mu ikono de kon gu chire mi karun waro ko 13 plus 12 de kon jige 25 so ko run dang waro tane lar no siji ko to ya chiga ngaje no weke jek lat ke jek bane jen chakula nena me chiga ngaje no chingwan ko no gwa dan te ga ne di shanke jek chaka nyoko mada ka ke ko te tana ti chunkel ke Dr. Machar ne kon chunke Dr. Machar ne te kon de chagat ken chaka jakor ko te ne ngwana jakor ne ke 2013 Italian chika waka Nasir Italian chika waka fan ka fagak, of course fagak ka mai gut in gwada konan cha nang pen anang ka gwat kore ko waka nyen ka Nuer and most people cha nang ka apana long ko jan apana kul bena Nasir den ben ka mai gut waka long shuk ke long shuk something like that. So gwat dia la to ka gwat ti cha ne to cha nang ten mjikane guja yos kaneka can realize no wala no yos kan ga kir. Then after that then she can realize them jen ku ile nentam wudi jalka Thomas Serilo and then jala no sheje be tolerate anymore and then chakaira jine ken chakaira tlaji Equatoria right now kim yadi intelligence support kan an kan tin kon laji Equatoria ku kele nen after some years jen ta dan tekana amane ko ken biga nen run ano kirma lada amijak. So when all these people come together no can mat thing make a lot no Nuer kan ite konte dong ite to ko Nuer kan ngin kurkan kan to but kirip ma yadi chana misleading no ke 2013 maybe rar ke 15 ke 2013 ko la December 15 to right yala no te ram kel kenya corona chama che je yohania ijen do be dan e to kor ke je shu Nuer shu kan shu gor bi ke ku bi kan lat gor ke jano ku kan overthrow ala let ken ku ba chaje win mona kai kelio ne te kon te chare ala ka ekir mi yadit gol wang malaysian te jare ala ka ke dot ko benya whatever post e kon yare ala ka te chenge ke pin no te chukul ben Nuer benak me chela no tel ramme mo la civilian me jal me jare wi ka juba to ka jen 2013 ko la December 15 kan December 16 kan nyen dang ro ti chala tem chala curfew mi chara leka tell nobody will move from 6 a.m. to 6 p.m. lo teram jel ka war ka chana che ju no lad na business na kun chwa tin dia lat ka rodien chwa le de to kum under control but the were overnight we have seen that we can door to door searching for Nuer people nakan Nuer gwenten kon tigeten kachana che citizen che jogono by protect but instead che lar no dial kwa tin kwa kir Dr. Machar kwa support kan dial ba ka gor ba ka yen
yen yang na teram cha yen but cha nang ko all of them yen kula take Juba massacre against Nuer people bana me tele justice mi cha malat ku kwide chwin mon che bit tele mi cha lat changa kel so and which mi cha ngaje no nakana Nuer target Nuer. What do you think that tribe this is small tribe mu chigmenta mi chiji ko ta chigrin kulun chikan madan hat ke kimiyati chikan look what about others kak changa dan chaku ba ken ideality ne what do you think will happen kuma ba pen sko ngwane ken bi kajene mi chi didi mi chi tel milet kan dem bi kajene ne ideal ne the content dong bi jane wona no Nuer dong kan they are the problem chirmen chigan indicate no meji to kana sare masaka jade to ka civilian ne I mean ka dene ka la masaka la ja carried out ne no ka jimen nyen kan it was a fight between them Michelle massacre ka yene to machi kor shi lele shi okor babu nan ya bas ban katal ya power tala ya lwang changa ma cha jade min yot ko tala ya power ba kula binakre dor kun yen chale massacre ne mon ba not when kuna la nyen tana ka front line nyen ka kanyin ka kana ni ma cha chal ka no nage dane naka Nuer ke Juba jan kwal chole massacre me wa ka nagre do leken atela ka tela they are defenseless take naga titken they were sleeping in their house but instead to this girl when kid or kubin Malaysia till I jankan ya chikben ka where searching for Nuer people and then going door to door hunting Nuer people down nete ko ne kan gane de ko ne chugu yonemis and ngai ko na men who am sure a lot but we seem to forget that humanity jane kirma yadit me a queer of course there are queer cha logo no ram and ran there are queer but be a good leader to your people do not carry vengeance malalar ke jin you should chujalet but kill the shoot ko do pedan e chikan lat yala do mi shirka 1991 it will not repeat itself akan ne ti ba ka yiglele ba ka yengna what everybody deserve to live a peaceful life including my people. For how long? We can't take care of GCAM. No. We can't think forever. So Guasime voice Nandi Alantarika South Sudan at Dr. Machar can it corner a yenkel. You corner be the night and talk Bukon lot. So right now, right corner Alaso Sudan Kajan Guasime system of youth katin mutually authoritarianism. Allow bomb cabana ka bomb shit like force na no naka tell justice maybe so mulat kono gwata mene niyan machara mi ba look ka wada va 2013 kirma yadit ba lelidi ka wada va 2016 kirma yadit ba lelidi Miriam machar baje blame ko kor mutuka Nasser kam hali kane tin kon tin la dinyaka ti dinyaka sikrik ti kan kala rik ti bom regan yam kan cha shek pone shaka lat pinka Nasser lokano jalna when which hali they can go anywhere they can to they can go ruka mic re yugo ngona lel lokano jal hali Ray Doriken, young aware ko halakan jelga were tell me dear Kakako Dorian. It is their home, their villages, so they can move anywhere at night. They cannot go out there. Shaka debin threaten Ray Dorian make a freeting always. Anyok, mine jaguan wonena, Nuerte take a Nasser. Kataya dana Chikorian Larkaje, Chichiang Charodan, Chichianke Jiak, come, nend the country like Jiwajalan Nueri. Canadian. So gentire done to one kaje. So much teacher critical the alti Dr. Machar Chawarga Chaja Gor, a man a dope lamp point of chicken warga gor, let can keep me. I didn't know Nana. They need a turn. Please, a kawake to cocaine nonga. Could rega to a canasser kuja dress a cannon away jack. Chikim yadi chajeling pin. Changa Jodi and can a cup. Make a request charge la dear you corner night. Tower ga charge na. A man pot kang be show bo. A low show right point negative quantity office. But you can't tell a Jodian, Miss Charlie.
men me ci kordi te chutwo ke mi cha address already anu mutakana sur really ka president ne ku ci request kana lat ba lokin ya dita ki gore way mi bering machar beje yen ka je ki beje yar ka je shirka miladen tam so right now right kona nang riek machar ka court te jek bawa but men bana ngach men de to gurun na barno ban ngai kona ne mi te to gono chireng machar chat la rami mo mi cha jek der chit ko ngai kono en minister of justice center yi ko juba kan diar yu den dial no kan ne kir mi yadit lawyer changbu ga wedo dien and kan ngai kon kim yadi no one all these the calling from international community even within Africa chit Africa Union chit ki gat je jodien che jello ko re de no one so adobe dien bana be ga bilin ka je no chanki na ben nyo dien go and justice system tele je ka South Sudan anyong mu ko to gono baring machar baje look ngai yana gwano 2013 kana malat teram cha responsible kan ga dan cha nang na ka juba a can ci kore to charing machar cha je ku joj me ci to ke 2013 ngam ba take je na mo ngoda ba mu ci ko gwano ci justice system ci ko bulada wala ka queen wore ko ne diala ko ne cha yen ke ne ko lan wore gan dial so what do you think will happen mu wato gono ba all these people ba ka yen ke ba ka to ngayen manan mu to ti dial bana ka kam konel ko ngai kone evil and fight kon keje really evil kede kon cholo no cheten en chale shaitan jin la justice cha lede gwada dan en gwan jeng ajen la rulo keje la jajone so chi justice system cha lede so jen mi jakon ko de cheb min gwa chang baring machar kene ko lan nuare ba kan ngwalo ne dialati ka ngane kan nuare tele jormu deten so just samo wa yene ne itimo tila peace signatories ke 2018 akan cha yene pen kenon kane konta ka pada SPLAU na me systematic way of targeting kuma SPLAU ka kwa targena nuare so bendarar and many wob ben ko dom gwa no bad no that ngaje konyal so ko kuje mon ban nyaw digum do dien chuje pore jeno jin bi channel bi je support ka bi nywa kanere ko kien ani bi atagamal bye bye